iyo uganiriye n'abantu bavaye imihanda yose bakurikiranira ibya politiki usanga bose bibaza uburyo igihugu gito kidakora ku nyanja nk'u Rwanda gishobora kuzengereza umuturanyi mugari nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone abantu babajije nanone barabaza utise ni gute Isiraheli agahugu gatoya gashobora kuzengereza abantu benshi kandi mu bihugu binini nk'Abarabu? Igisubizo kuri ibibazo byombi ni ninde uri inyuma y'u Rwanda, ninde uri inyuma ya Isiraheli. Ariko vuba aha havumbuwe ko hari agatsiko karimo abantu bakomeye kari inyuma yo gukongeza amakimbirane akomeje kuyogoza ibintu muri Kongo. Binyarukiye gato ku mihanda ya Kinshasa aho uhasanga abigaragambya batwika amashusho ya Paul Kagame ndetse bakanatanyagura ibendera ry'u Rwanda. Mu gihe abigaragambya RDF na M23 zo zikomeje kwigarura igice kinini cy'uburasirazuba bwa Kongo n'imijyi ya Goma na Bukavu ndetse no kugota umujyi wa Uvira. Imbaga y'abanyekongo yo bakubitira agatoki ku kandi Kagame gusa si we ushinjwa wenyine muri iki kibazo. Ese kuki imbaga y'abanyekongo ikubitira agatoki ku kandi Kagame gusa kuko niwe ushinjwa gushyigikira M23 no kohereza ingabo ze muri Kongo? Ibi ahanini bikaba bishingiye ku bihamya byatanzwe na Loni bishimangira ko uburyo budakuka ko Kagame ariwe uri inyuma y'intambara ikomeje kuyogoza ibintu muri Kongo. Loni yemeza ko ingabo za Kagame izo zitegeka kandi zikanayobora ibikorwa bya M23. Loni ikomeza kandi yerekana ko abinjira muri M23 bahabwa imyitozo na RDF inabaha intwaro kandi zigezweho. Umukuru wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Jean Pierre Na we yanatinye kuvuga atarya iminwa yemeza ko ingabo za Kagame ziri no muri Goma, Bukavu ndetse ziri no kugota Uvira. Gusa Loni ivuga ko itazi umubare nyawo w'ingabo za Kagame ziri muri Kongo. M23 itegekwa na RDF niyo n'abasirikare ba FARDC bafatiwe ku rugamba boherezwa mu Rwanda. Kagame ubundi asanzwe ahora ahakana uruhare rwe mu gushyigikira M23, ariko uko ibimenyetso bigenda byiyongera Kagame nawe niko agenda ahindura imvugo. Kagame yigeze kuvuga igira iti ibyo u Rwanda rukora ni ingamba z'ubwirinzi. Nduhungirewe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kagame we aherutse kuvuga ko imirwano ibera hafi y'umupaka n'u Rwanda ibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ibyegeranyo by'impuguke z'umuryango w'abibumbye zisobanura uburyo abinjira mu gisirikare cya M23 bakorera imyitozo ihambaye hafi y'umupaka n'u Rwanda. Mu myitozo bahabwa harimo inyabitekerezo, ubukori bwa gisirikare hamwe n'ubuhanga mu mikorere. Iyi myitozo kandi ikorwa abakuru b'ingabo za Kagame bahibereye. Aba bakuru bo mu ngabo za Kagame bajyana aho bashyira abana bataruzuza imyaka 18 umwe bita bakadogo. Ariko Kagame we aracyahakana ibirego na n'ubu. Gusa byageze aho Kagame gufasha M23 ari wenyine bimunanira, yitabaza Uganda aciye mu muhungu wa perezida wa Uganda witwa Muhoozi Kainerugaba. Aha rero imbaraga za M23 ziyongereye ku buryo bufatika. Kagame na Museveni bombi bahakana ko bafasha M23. Iyo RDF na M23 bafata ahantu ubona ko bagenda bakurikiye ahari ibirombe by'ingugu. Aho baherutse gufata Rubaya bakurikiye ingugu za Porta basahura bagahita bohereza mu Rwanda. Amashusho ya satellite atanga ibindi bimenyetso by'igisirikare cya Kagame kiboneka hafi n'ahantu hose h'ingenzi za Sake na Kirumba. Uruhare rwa Kagame muri aya makimbirane ukomeje kwiyongera nubwo we akomeje kubyigarama. Umutwe wa M23, umutwe w'inyeshyamba warwanye na guverinoma ya Kongo mu myaka 10 ishize. M23 yitwaza ko ngo irengera abanyamuke b'Abatutsi kuva mu 2012. M23 kandi nashinja guverinoma ya Kongo kunanirwa kubahiriza amasezerano y'amahoro yakozwe mu 2019. Aya masezerano
yasezeranyije kwinjiza abahoze mu ishyamba mu ngabo z'igihugu cya Kongo. Mu rwego rwo gukomeza guhembera amakimbirane, Kagame yakomeje gukoresha gufata abagore ku ngufu no guhohotera abatutsi n'abahutu, yarangiza agaca inyuma akabateranya. Gusa izi nzitwazo za M23 zigenda zibura urufatiro, kuko ikigaragara ni uko bagenda bibanda ku gufata ahari ingugu, bahindukira bagasahura. M23 ifite abarwanyi ngo bashobora kuba barenga 8 bikorera ibivuga. Bikaba byarafashije M23 gufata ahantu hanini harimo Rubaya, Minova, Goma, Bukavu ndetse n'ibi twavuze haruguru byo gusatira umujyi wa Uvira, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Intego yabo iragaragara ko bashaka kwitwaza icyo bita ngo ni ikibazo cy'abatutsi kugira ngo bacyurireho bashora intambara bibafasha kwigarura ahantu hakungahaye ku ngugu. Izi ngugu akaba arizo basahura bajyana mu Rwanda. Amakimbirane yemezwa na Kagame amaze gukura abanyekongo bagera kuri miliyoni 10 mu byabo, kandi ubwo ni nako M23 ikinga inyuma y'abaturage mu rwego rwo kwihisha amasasu. Ibi bikaba bituma inzirakarengane nyinshi zigwa muri iyi ntambara. Ibyo kandi bizabyiyongera ku byaha by'ihohoterwa bikorerwa abaturage batishoboye, gufata abana b'abakobwa ku ngufu, gushyira inzirakarengane mu kangaratete kaganisha ku bukene, gukurura imirire mibi n'inzara. Ifatwa rya Goma na Bukavu byo byabaye gutoneka umufunzo, kuko iyi mijyi yombi yakoreshwaga n'isangano ry'ubucuruzi n'ubutabazi bwaramuriraga ba banyantege nyine. Umuryango mpuzamahanga wihutiye kwamagana ihohoterwa rikorerwa cyane cyane rikorwa na Kagame na M23 ye. Amerika n'Ubufaransa byose bikimirwana ihagarara vuba, kandi basaba Kagame guhagarika gushyigikira M23. Ambasaderi w'Amerika Dorothy Sher yahanangirije ko Amerika izakora ku bikoresho byose ifite kugira ngo iryoze abo bose bafite uruhare mu rugomo. Akanama gashinzwe umutekano ku isi karateranye mu nama yihutirwa, bamagana ibikorwa bya Kagame na M23, banahamagarira M23 kuva mu bice yafashe. Hagati aho ariko niyo ikora ibishoboka byose ngo yihungishirize abakozi babo bari muri Goma na Bukavu. Icyakora amahoro arakomeza kuba ingume, bagerageza gukoresha diplomasi mu guhagarika imirwano, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. M23 yo ikanga igakomeza kugaba ibitero byayo, kandi ubwo niko Kagame yinumira akigeranya nyinshi avuga ngo simbizi. Uruhare rwa Kagame rwo kunyegeza umuriro nirwo rwongera amakimbirane ashobora kuzavamo intambara yakongeza akarere kose. Kagame yarashoza intambara kubera irari ry'ububasha muri politiki n'umururumba umutunzi. Mu gihe umuryango mpuzamahanga ugenda ku ntege, ibintu birarushaho kuzamba, ni nako abasivili b'inzirakarengane bakomeza batakariza ubuzima no kuhakenera. Ibi rero byerekana ko igitera Kagame gukomeza kugaba ibitero muri Kongo no gusahura ntabiryozwe, hari abamuhagarariye mu rundi rwego rwo hejuru rusumbye urwa Afurika, bituma n'inkiko mpuzamahanga kugeza ubu zitararyoza n'umunsi n'umwe icyaha na kimwe mu byaha byinshi Kagame yakoze, birimo ibyaha bya jenoside, iby'intambara n'ibyibasira inyokomuntu. Lisite ni ndende, urwo rutonde rwagiye rukorwa n'abantu benshi batandukanye, berekana ukuntu abantu bamwe bo mu bihugu by'uburengerazuba cyane cyane Canada, Amerika, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'Ubudage bagiye bashyigikira Kagame, ndetse bakanitambika ibyemezo byabaga bigiye gufatwa kugira ngo Kagame ndetse n'abandi bakorana nawe baryozwe ibyaha bakomeje gukorera mu karere. Abo bakomeje kugenda bitambika. Niba nanone nyuma usubira inyuma ugasanga iyo Loni irimo gukora bino byegeranyo byabo, ijya kubavuga igahagarariraho. Mbese ni ukuvuga ni abantu bafite ububasha bwose bushobora gutuma bakora icyo bashaka, bagakoresha n'uwo bashaka,
kugeza naho na Loni ntashobora gutinyuka bavuga kandi bareba. Kugeza n'uyu munsi, imyaka irenga 28 Kongo imaze mu ntambara, ntabwo barerekana ibisahuwe muri Kongo aho bijya. Bavuga aho binyura ariko ntibavuga aho bijya. Bavuga ko bica mu Rwanda, bigaca muri Uganda, hari n'igihe byacaga n'i Burundi. Ariko iyo bihavuye se bijya he? Abo ngabo se babigura iki? Bo babigura bazi ko ari ibisahurano byavuye muri Kongo byanyuramo n'amaraso y'inzirakarengane. Ni ukuvuga uko twabivuze haruguru, wa mururumba wa Kagame n'utera gushoza intambara no gusahura, hari n'abandi nabo bamwungirije umururumba bamukoresha akari nabo kandi bamukingira ikibaba. Ibi rero bigiye kuba isomo kuri buri wese, akajya naho yibaza ati, ese uyu mururumba wanjye uzangeza kuki? Uzambeshaho imyaka se byibuze 200? Abandi babikoze imbere yanjye se byibuze babisigiye urubyaro rwabo? Ese ukundara ntabohetse cura imigambi yo kwica no gusahura bizamviramo gusaturwa umutwe bakankurugusha mu bwonko? Nawe ho kwibaza. Naho ubundi mugira amahoro n'urugwiro kandi umutekano.